Gülдөр restoranda dayalandı. Жоқ, dayalatырмын бардығын. Аябай сүрденіп жатам негедір. Мен үшін аябай толқынданып отырады. Эже, сіздер қантип таныштыңыздар эле? Ой, биздин таанышыбыз абдан күтөсүздөн болгон, күлкүлүү болгон бир чети. Мен шашып жаткан болчумун, чуркап чыксам, алдымдан бир жаш жигит чыга келип атпайбы? Экөөбүз тиктешип турабыз. Анан кийин акырын жугуп кетти мен бул жака. Анын артыман чуркады ал дагы. Чоң кыз, эгер уруксат болсо, номериңизди алсам болобу депчи. Ошентип жолугушуп калдык. Биринчи жолугушта чоң букет гүл алып келген болчу. Ой. Анан кийин ошентип жүрүп ата-энелерибизге жолуктук. Ата-энелерибизге жолуккандан кийин алар жакшы кабыл алышты бизди. Ушинтип күнү ушул күнгө туш келдик. Эже, мерим эже эмне болду? Эже жакшы Орталдым эже. Су алып келгиле, су. Су. Эже, жакшы элеби бардыгы? Эже, су ичип алыңыз эже. Су ичиңиз. Эмне болду эже? Туура эмес жазадымбы? Жок, баары эле жакшы. Жакшыбы? Эмне элеп атасыз? Силердин экейлүү тоюңарды угуп отуруп. Кызым эсиме келип кетпеди. Кызыңызга эмне болду эле? Ал бир кызым Айдар деген жигит менен сүйлөшүп жүрчү. Экөө бирин-бири аябай жакшы көрүп, сүйүшчү. Азыр менин кызым да бактылуу болмок. Samira, sen muncha suluv kızsın. Seni dağ dili eçkim alağa çelekti. Balkim, men seni alağa çıkamanda olur. Ayдар geldi de. Sağ ol. Gel, öte koy gel. Qanday sizlar? Sağ ol. Gel öte. Yaxshi gel öte. Gel öte. Otur. Gel, otur. Apa, Ayдар geldi de. Mesler şu indi. İyi, Ayдар sen aytçı. Gel, çık. Ошол биз Самира көз бири-бирибизди абдан жакшы көрөбүз. Ушундай кызды, татынакай, чырайлуу кызды сиздер тарбиялап койгонуңуздарга чоң рахмат. Анан Самира менин жашоомдун жары болду. Самираны мен абдан жакшы көрөм. Сиздерден анан колун сурап келдим. Ayдар, biz seni көптөн бери тааныбыз. Sen duruşlu jigit görünüyorsun. Bizdin kızыбыздын тандоосуна biz
каршы чыга албайбыз да. Эң керектisi бириңерди бириңер сыйлап, урматтап, өмүрүңөрдүн аягына чейин бирге болсоңор болду балдарым. Атасы батаңды бересиңби? Ой, батамды бербеген да. Айдар, кел агай. Сенин өзүңүздүн балаңыз болуп калдың. Сенин биздин балаңыз болуп калдың. Бактылуу бол, улум. Бактылуу болгула. Кел кызым, мен сени да куттуктайм ушу тандап алганыңа. Сен өзүң чечим чыгардың да, туурабы? Бактылуу болгула. Бактылуу болгула. Батабызды беребиз. Бириңди бириң сыйлап, ата-энеңерди сыйлаган балдардын жаштарынан болсоңор болду. Жакшы жаңылык болуп келген турбайсыңар. Жакшы. Келгиле. Кандай сонун бар? Кечүгүм десе кечүгүм. Алтындарым мен. Bir günü kızım öküz gönlük tandağına varmakmış. Yumuştan beni böyle saç çakırıp kalıştı. Bugün barbayla koy olmuş, erten bar alış desem. Çok apa, bugün ne var alış deyip duramadım. Ece su içiyorsunuz çocuğum. Ben sezgin. Uşunday olurlar. Enen yüreği sezedi kendi. Canım, dur Ece. Ece ben cıkma otasına cıktım bak. Ece yok. Abay mı ya? Bildim bana gelecek. Yok bir şey var. Abba sabahla gerek yok. Bizdi bozgan aqtab ketsen bilesin qarışqa qalsın. Qoy atayın. Sabahla. Qoy Alpek. Kızın sapı. Ay barmaqla. Ay kızım akıl esindeceğim. Sen meni attab ketesin, men apası bolam. Men apası bolam ya. Ata-enenin tarbiyasını gördün mü ya? Men attab ketesin sen ya. Sen qarışqa qalasın bilsen. Mende eneң bardır. Men balam жақсы bolar. Keyin esingde keyin görösün. Qanday жақсы tuş kelgenini sen bilbeysin ay. Meni attasың degi bağın açılbaydı. Erten keletken salıp bul. Ya, mende apang var. Alanay, koy alıp gel aklesin kegin. Kal, taş düşkön jerde oradayım. Men de oşun barысы uşun kelgenmiz Alanay. Akıl esti jaştaka kızı kesin atpayın. Meni attap ketesin, mende apang var. Erten apangды bir attap kete düşürdüm. Antpegen kızım. Koy, otur. Sen bilbeydi sana baktın ayakta kendin. Ay su al gelin oğul. Ay.
hakkında. Oşo adam moyunsundu. Ağara oturuzarda sen ketip kalsang kargışka kalasın. Ateneň bardygy kargışka kalat dep aytyşypdyr. Baykuş kızım bizde ayap kargışka kalmasın dep. Ağa da makul bolupdyr. Başka ayla jok bu. Dağılıp keteyin ağa. Sen dele keyin uşunday bolasyň. Bul ilgerten geletden Kırgızdın salty, uşuntup alıp gelet. Aylanayın, barız geldi, baktılı bolup ele mına uşunça balalı bolup mına gelin kütüp oturasın enen. Sen bilbey atasın sen baktın ayakta kendin. Hazır yaşsın. Buna biraz vaqt ötkönden bizge rahmat aytasın barısına. Unutulat bunun bari öt. Bizden bala jaman bala emes, jakşı bala, iştese işi var, üyü var. Oşo seni süygöndükten jaktırgandıktan uşuntu alıp geldi. Barız gönüle süyüşmüş. Ama zöngöňüz. Koya tursan gibi sen suyma. Koya tursan. Jön tursan. Эми каяка бармакай? Баары бир мениксиң. Эмне кылсам? Мен качып кете албаймын. Эгер качып кетсем, ата-энеме оор болот. Ата-энемдин жер караткым келбейт. Бул жерде да жашай албайм. Сүйгөнүмө жетпей, өмүр бою сүйбөгөн адам менен жашаганча өлгөнүм артык. Бир гана жол. Мен өлөм. Kim bu? Kim? Ayda? Gir oy. Ana ismin neçe? Жақсы. Gel. Samira какта? Samira sen menен кетпедиңби? Сага барам деген. Биз экөөбүз нике тоюна сүйлөшкөн ресторанга барабыз. Анан? Ал жакка келген жок. Нике салонуна барсам да ал эртең мен келген деди. Бирок телефонуна чалсам өчүп болот дейт. Сүйлөшкөн жоксуңар силер. Байке какта? Байкең жумушка кеткен, мага чалган жок. Кой турчу чалып көрөйүн. Sen Aydan'a çaldın mı? Çalган жок. Çal şimdi mi? Kim Asela'ya da çal. Paduşkaların da çal. Ertemeden geldi dedi bile. Эртең мен Alo, келген. Asela. Kim Samira sana bargan yok mu? Telefonda çalgan yok mu? Yok, oşo kim Aydar ökö joluşmakta yok bolup atат. Yok koy. Kakı geçişim. Emege çalçı. Alo Gülnara. Samira sana telefon çalgan yok mu? Bugün kayakı öğrenme aytkan yok mu? Yok, makul. Alo. O. Kim? Kayaka? Yok, Allah aşkına degen emnesi? Kimsin sen özü? Aytpaysın artık. Kim? Alo. Мен Самирам кайда? Кайсы жактан алып кетсең ошол жакка барып койгун. Уктуңбу? Адресиңди айтчы. Мен сени өлтүрөм. Сиз кийиңиздер керек. Ay Cine, kız da denesi gelebilir. Ay Cine. Allah koy. Ay gel güle kudalar. Kudular. Benim kızım sizler geldi çok bana verin. Söyle şöyle kızım benim kızım kayakta. Çok var bir açık.
Dağıt. Bir açıdan verirsin. Senden öldü çay. Görüyorsun kızını. Kızlardı görüyorsun. Жақсына қайсың көрген? Самирам қайда? Болды. Ай, bir açыңарды маған. Самира! Ne söylüyorsun görsen? Қызымды өзіңе де өтпеймін, мен сені ұрды. Kızlar oturup oldu, çürüseniz söyle. Samira! Мен сені түсінемін, Айланай. Ай, аны сүйіне шыққан жігіті бар. Сіз de енесі асылын кепсіз. Oturup kaldı. Gelin mi oldu? Oturmaydı, gelin болып қалмайды. Адам жігіті бар, бұны Айдар айтпайсың. Айланай, қоя тұрыңыз. Қоя тұрыңыз, адамсыңар ғой. Көшеден не танымаңызды алып кетпеңіздер ғой. Kızının suçu Samira! yok buna. Samira! Görürsün. Қоя тұр, жүрші мен оның yüzіне. Samira! Samira seni öldürdün. Bilgen yok. Azmi seni öldürdün. Ошентип кызым өзүн өлтүрүп албады. Жаман болуптур эже. Кийин кызым өлгөн бөлмөдөн жазып кеткен катын таап алдык. Мен мындан ары бул адамдар менен жашай албайм. Мындан көрө өлгөнүм артык деп жазыптыр. Акырында мени кечирип койгула дептир. Садака болуп ойнайын. Байкуш кыз. Бул окуя мындан көп жыл мурда болгон. Ошол жылы биздин үй бүлөнүн башынан көп кайгылар өттү. Ошол муң кайгы ушу күнгө чейин мени коштоп келип жүргөн. Бирок сен нике тоюң жөнүндө айтып жатканда мен кызымды эстеп кетпедимби? Kızım bolsa деле ушул жакшы тилектерди тилемекмин. Ошол тилекти мен сага тилейм. Кагылайын кызым. Эңирде жанган чырагыңар өчпөсүн. Нике тоюңар кут болсун. Кудайым силердин нике тоюңарды бекем сактасын. Ата энеңерди сыйлаган бактылуу жаштардан болула. Мен сени аябай кубанычтамын. Сиз дагы бактылуу болуңуз. Sen de Кайгырбаңыз. Алдыркы, sen de ошондо. Силер да бактылуу болуңуздар. Рахмат. Турмагым. Күтпөй калдым.